Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Jeremias Kapitulo 29, versikulo 11. Siak laeng ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo. Planok amang parangay asaan kitdi amang didigra. Plano amang ibanag itinamnamayo iti masakbayan. Bueno papagayam, intay danggan ti pakasaritaan a maitampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, ma'am. Kung naklakit din no, Jack masambot da ito retirement party. Katanda ka mat. Nalpas ka din ti klase. Wen, ma'am, pinagawid ko na sapa dagiti estudyante. Tatalaga akayat ko ti agatendar iti napatag unay apaset ti biagyo. Agyaman na tanak umay kalilibe. Ay na, nagado ti bisita yung, ma'am. Ay na, puro estudyante dagita iti masteral kan doktoral. Kasta ka di. Kita man laang anya, ma'am. Puro professional dagiti estudyante. Ay katwan makitam di nakatugaw ijay ikit. Isumat da ito di Chief di Fire Department, ma'am. Estudyante dayta iti. Kasta, ma'am? Dayta laeng mati maipanakkel ko iti panangisurok iti manuatawan, Lilibet. Ay na, ma'am, agyaman na gapu iti ano siya nang isurusuro kanya. Naragpat ko da ito a posisyon ko ita. Si kakit dimat. Ni, asino pa ni dagiti agsasangpot a bisita yo, ma'am. Dayta sumungan. Headmat lang dayta iti mabigbig-big a kumpanya. Ni, umayon, ma'am. Asit gan na kan. Nakita na kayo adagos. Ma'am Rosita, malagip nakpay ka di? Si kakit dimat, Eddie. Apay kumaasaan ka amalagip. Kat maysa ka kadagiti estudyante iti doktoral iti. Nasayat mo ta nalagip nak, ma'am. Kita man laeng tinaragpat mo itaan. Uwan, ma'am. Pudno day ta. Kahit day ta naragpat ko, kat gapukan ka. Isungat dakmot ita dito yung retirement party. Takayat kumot nga agyaman kan ka, ma'am. Daragsaka ka makakita ka na kayo nga estudyante kiti. Apay nga agluwa kay matan, ma'am. Ay napasensya ka, Eddie. Tears of happiness na ito, iho. Bakit? Ayan dyan tulbak ti kotse. Nakasabit mat iti likod tiri daw. Apay, sa dino ti papanam. Rabin Inaksukunan ni mami. Kunak man nuyawid dagit ipampanakkel ng estudyante na. Imawag nga ron itay. Sukunak ka no. Sumurot ka? Apay kumasumurutak pay lang. Agbuyak langan. Ingka nga ron urnusan dyan silid ni mami. Siyak pa iti ibaon mo. Sikamatan nanang mamat dayjay. Sige man langan, inakurnusan. Kalpasan na, inakto sukunan. Mas daawak iti dayjay nga inam. Tamasapul pay lang ang nagpaparty. Apay, saan ka kadian naragsak? A-retire din ni mami? Kaya't naasawan, makaawatan iti binulan a pensyon na. Apay, mano ti maawat na a pensyon. Ay kat, nasurok mo't 30,000. Nasayaat mo't. Uray saan kan ngagtrabaho. Mabiyag tayon asang kapamilya. Oh, anya, Ma'am Rosita. Itulod ka ni Jibalayo? Saan, Eddie? O may naksukunan di anak ko. Agam, itay pangururayan nyo. Agam awan matlangan. Kuna namat itay nga on the way kanon. Nasaro ko na may sa oras nga gururay kayo, ma'am. Ay na, sige lang, Eddie. Umunakan, naskan nga urayak ti anak ko. Ni June. Jun gayam tinaganti anak yo, ma'am. Wan, kakaiso na nga anak ko ni June. Anya trabaho na, ma'am? Ay, daksang kasat. Ta saan anakalpas iti panagadal na. Kasta gayam, ma'am.
Nasa pangamin anang asawa. Kunak nga agiskwela idi, nga masadot matan. Ne, ison sa daytan. Alam, ma'am, itulod kayong jirwar. Nasken, akaduan kayo. Ay na, Jun, nagpartak matan ti panagmanehom. Maulaw ka nagnervyusak. Samsambutang nga ro di basketball abuyaak. Ay, saan kayo mat ngay may kinibakat mo ijay retirement party? Mabain kami. Nagado ti bisitam. Nakita yu kumakan na amuyo dagiti estudyante idi. Apuro professional itan. Amok daytan. Idi pa'y nga ibagbagayo. Apay kumaanas kan amumi ida. Asino ayan dagita nga estudyante? Saan da basta-basta professional, Jun? Nangato ti posisyon da. Adulamin. Ay, mangrugin di basketball. Di kan tupay lang nagpaitulod ka dagiti estudyante. Nupud no matlaang a professional da. Intulod da ka kuman a. Bakit? Agring kan? Aldawon. Napayayaring, anak. Anyat orasin. Mabisinan dagiti ubing. Ay, nakaturog da pa'y laang. Sabado ita. Alas Jason. Kaya't ko pa iti maturog. Ay, day takot ngamin. Nagladaw ka naturog idirabi. Basol mo ah. Apay ngamin tadi mo impasublat jay remote ti TV. Alangan adyak buyaan jay paborito ngay ayam iti basketball. Pumarbangonan. Idi binuyak met jay pelikula at drama. Ne, kaslad da tao ije kusina ah. Ni mamim day jay. Bayam ang agluto. Mayat gayam, itatanag-retire ni mami. Adda para luto dito'y balay. Maturog akpay. Di nakriingan ah. Nay, agin inaw kayo mat, mami. Wan, tanalpas kamin anangan kadagiti apo ko. Ininawak laang da ito'y nanganan me. Sikat nagluto? Wan tadyak mo't mauray nga agluto ti asawam. Ay, napuyat ngamin. Ay, agasam. Parbangunan nga maagbuy-buya pa ilaang. Ay, kastana. Kat, ayan na ngay. Nakaturok pala eh. Ririingat nga ron ngam. Agungat kiting. Mala, mangan ka nga rudan. Adda kinalubak amakan di talamisaan. Ne. Anyat kat katawaam. Ay, dahito man nakapost dito yung Facebook ko. Kat, nalpas ka na nangan. Ay, bitay pa'y ah. Kunak man no aglaba ka ita. Masadutak. Kat, anya nga iti aramidam. Agmalmalam ang ag-cellphone. Anya? Ni mami ngay. Nagadukit din aya adam damagam. Makapasuron ka. Ay, jakam mo no sa dino ti ayan na. Adan sa mo ti je kusina. Ibagam tagluto iti pangaldawan tayo. Ay, wun man, inak ibaga. Ay, agore ka. Ay, ipakitam kan kuwana dagito'y babayadan. Ne. Nagadumot daytan. Wana. Oh, daytoy jay kuryente. Daytoy mat jay internet. Daytoy mat jay danom. Kan ibagam nga awanan karga ti ref tayo. Nay, mami. Agin inaw kayo manan. Jak ngamin kayat anawara da ito'y lababo. Nangan ni bakat mo ngam di man lanaginaw. Pinanawan na latan tinanganan na. Mami. Dagiti babayadan tayo. Bayadak amin na kita. Katanya nga eh. Si kamat ti adda pensyon na. Nungay nga tangamin agbiro ka iti trabaho, John. Agibaon ka man ako nakaon. Jack kayat ti ag-construction. Nagdagsan day ta trabaho. Namnamain nyo latan di pensyon ko. Ayun gayam. Awan karga ti ref tayo. Ikanak iti kwarta. Tinak ag-grocery. Nay, bakit? Apay atalyaw ka atalyaw.
Agkit-kitak nga rod, itigatangak. Anya ayat tigatangam. Apay, adda kwartam. Katjay kwarta ni mami Pag grocery day jay. Kisayamon. Takayat ko agumatang itibaro a contact lens ko. Anya? Ay, makadlaw ni mami. Ay, saan na amadlaw? Imbes agumatang ta iti may sa kilong asukar, kagudwala ang tigatangan ta. Si Kamat, di mo pa'y among ay pamuspusan. Alaki din. Inta grocery. Kalpasan na, mapantag gumatang iti contact lens ko Ado pa'y ti mabati. Siyak, ti makamu. Oh, anyangay ma'am. Kumusta kan? Itata naka-retire kan? Ay, adda mabanugak no adda aklaang dito'y balay mi. Talaga akasta. Amo ma'am, saan ka pa'y kumangamin ang nag-retire? Ubing ka pa'y mat. Kunak ngamin idi no naragsak ti ag-retire. Ad-ada nga agkapsot kayo na awan aramiden nyo. Ay, nadlaw ko nga rod nga adda si madot ti anak ko, kan ti manugang ko, manipod adda akong dito'y balay. Oh, makita yu dayta? Kabailak pa'y laang matkit di ti agisuro. Kaya ka di ti ag-tutor ka dagiti ubing, ma'am? Ay katuan Ado ti agkasapulan data iti tutor. Naskan ngamin nga agbalin kayo lata nga active kan productive. Dayta ti tandaanan nyo. Sika talaga, June. Nakaluto nga tan ni mami. Tsaka mo, ibagam kan kwa na, Ne. Adamot bisita na akasarsarita na ijerwa. Ayabam kit din. Ibagam amabisinan dagiti apo ko na. Tikunam kit di, sikat imabisin. Masadutak lang amin at tumakdar. Ay, ura siya nga rod. Sikamot ngamin. Im-influensyaan na. Nadlaw ka din ni mamim dagiti ginatang taag grocery? Saan na nadlaw day ta? Danag mo na aya. Inton maminsan nga ibaon na tamanin nga ag grocery. Jay mat korsonada a shorts tigatangan ta. Nadamag kumot ang nag-retire kan. Wan, manong. Manon abulan ang nag-retire. Isumot lagaya makanayon na makita nga agmula-mula ka itinatnatang iti arubayam. Wan tawan mo't maaramid ko. Kat no kabailang pa iti agisuro, akit agisuro kalata. Laglagi pa yung aginggat ka maudyanan, wano pagpatinggan ti angas. Kat adalat ta ka ipapananti biyag tayo. Ay, kasla nga rod ad-adda nga agkapsutak no adda aklaang dito'y balay mi. Mawatan ka, takas-taak mo't idinagretiro ak. Ang mabalin mo lat nga aramiden, dagiti kayat mo nga aramiden. Tapno, ma-enjoy ti biyag mo. Gasto sa ma, ti pensyon mo. Saan laeng, para ka dagiti anak mo. Anya, agisuro ka manen? Agtuturak laeng. Di kaya't naasawan. Rumwar ka manan dito'y balay itinal daw? Kat tanyangay kumataramidak dito'y unag ti balay. Nagado. Didak kayat apagtrabahuan. Tapno adda para luto iti kaninyo, kasta ka di. Apay adi mo iba unti asawam nga ag-cellphone, kan agtugtugaw laang tararamidan na. Ni mami mat. Kan kayat ko nga agbiro kamatan iti trabahom, Jun. Mami. Kayat ko ti mapanagpasya-pasyar. Makamu kamatan iti pamilyam. Ibagam iti asawam, taggagat mat. Anya? Imbaga ni mamim ti kasta? Sika, akakaiso na nga anak na? Huwag nga rod. Nasakit tinakam ko. Anya matday dyan nga inamon? Kaslasaan na ka nga anak? Ngampang panunutak timbaga na. Kaslapod no. Ti kunamkit di, talaga nga imot jay inam. Di na kayat nga i-share dagiti blessings na? Nagbalintang agpaiso asadot.
Idi adda dito'y balay ni mami. Isu amin ang ti agtrab-trabaho. Wala, takabailan na pa'y mo't. Masyanak ka ni mami. Katsak nga'y nga asawam. Saan ka amasyan kanyak? Agbiro ka kun iti trabaho. Katsika, asikaswam da ito'y balay, kandag iti anak ta. Nagsao dyan nagagat. Saan natan nga ikan ni mami iti kwarta? Imot kit di. Isu anas kan nga agtrabaho akon. Udnugay man nagsublikan nga gisuro, ma'am. Tuturak laang ita. Nagadumot nga min dagiti estudyante nga agkasapulan iti tutor. Wan nga rod, ma'am. Apay nga mina nagsapa kay anak retire. Wan nga rod. Daytamot ti bidot ko. Alam, ma'am, di kag danag. Adakla tamang supsuporta kada kayo. Agyaman na kan ka, edi. Awan ang yaman na, ma'am. Pada kasapulan nyo, ibagayo lang. Adda kamot gayam diti ospital, manong. Ay, in-confine dak dagiti anak ko. Apay nga min, anya tinapasama. Gagangay santi lumakay. Rumor ka latangamin. Adda ka mo latangamin ijay balayo. Di ka pa imot agaliwaksa. Ay, mayat sa ngagpaiso. No, pasaray sumuro ta kadagiti padak alalakay. Ay katun apay di mo aramidan. Kas kanyak, agisursuro aklata. Kumapsot ti bagim, no awanter aramida, manong. Rumbang ti panaggagat. Saan asumardang nga agsuro, kadagiti na duma-duma abambanag, para iti pagimbagan iti biyag. Papagayam, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, ana itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jufer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami, iti inkay panang tarabay. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 3, versikulo 7 kan 8. Patpatigak nga anak, saan nyo nga itulok nga adda mangyaw awan kada kayo? Iso nga agar-aramin iti kinalintag, kat nalintag. Akas ka ni Kristo analintag. Iso nga agar-aramin iti basol, kat koko ti jablo. Dati jablo, kat nagbasol iti punganay. Daytoy ti makagapo, ana iparangarang ti anak ti Dios, tapno dadaelan na dagiti trabaho ti jablo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Kat, anya nga iti plano yu iti utang yu kanya kruseng. Idi pa'y may sangal daw nga urayan ka ngam di ka mo nagpakita kanyak. Ay, 5,000 pa ilaang ti maitad ko ita, Madam Gemma. Anya? Daytoy lang amin tinadiskitar mi nga agina, Madam. Anya kalakit dimat. Nabayagan day dyan nga utang yu kanyak. Tidaduma, utang yu pa'y laang idi si bibiyag ti asawam. Agraman pinagbayad yu iti ospital ini kat inutang yu kada kami. Hindi kay madadagan, Madam. Ininutan mi abayadan ti utang mi kada kayo. Aginggat ka ano nga agan ano sak. Kasanulaan nga no adda interest ti utang yu kada kami. Ay awanan na. Karkaro na may lumlum kayo. Agyaman kayo latan, tanaasyan kami pa ikada kayo. Di na kumamot ibabain, Madam. Amok adakkel ti utang mi kada kayo. Ngem araramidan mi met ti kabailan may.
Ibagam ka ni Alfred, agsapol nga min iti sabali a pagtrabahuan na tapno makabayad kayo. Pag-abroad am kit di, no kasapulan. Nasabat ko tilugan ni Madam Gemma itay nanang. Imay na kayo man pinagsasawanan na niya. Ay, kwa anak ko. Napagsaritaan bila ang ti maipapan iti utang tayo kadakwada. Di kaya gululbudo nanang. Siguro, nag-iskandalo mananday dyan dito pag-abangan tayo. Ewan, maawatan tayo na. Taadagarod atraso tayo kan kwa na. Ininot mo't nagbaybayad tayo. Apay amasapol nga ibabayin na kayo. Bayamon anak ko. Tinapatag saan nakadinangran. Nagrigat ka tigas to kasasad tayo. No nakapasakla ko maiti training ko. Naka-abroad ako maidipay. Nakabayad tayo kung maiti utang tayo. Adalakit di makagapo no apay asaan ka anak ka abroad anak ko. Saan abalit dapat trabaho? Adapay garden mo. Kurang lataray jay apagbayad tayo nanang. Anya jay nadamag ko nga inistorya at akin ko kwa iti balay nga abangan nyo, Auntie Rosing. Imay kanumat ni Madam Gemma. May nga agpayso kaanakan. Pinagsasawan na kayo kano. Pudno ka di? Ewan, awanan na aramidak ta nakautang kami kat ngarod kan kuana. Sabali mat ti ugali day jay ang Madam Gemma. No ami reason, ti asawa na tinakautangan nyo. Ita nga awanan nila kay na. Kastamot tan ti panagsasauna. Nabayag nga minanday jay nga utang may kaanakan. When ngam saan ama iparbang nga ibabain na kayo. Nang runa kat ininutan nyo mat abay bayadan ti utang nyo. Ala, lipatan tayo day ta napasama kaanakan. Isupay apagsakitan ti ulo tayo. Mapanak itiyan itada Julius nanang. Julius, adayamot ni Julius di Tabalayda. Aday di Manila, saan ka day? Kasangsangpet na kano. Ay, no kasta nagawid gayam. Uwan nang. Kitaam, amang ano, addaarak ijay. Kat uminom kayo manag. Ninanang mat. Di kagda nagtamok tag control. Ala, mapan ka. Ang kitaam tadi ka kumaunay marabyan, anak ko. Lugan mo day jay, pare Julius. Wen, pare Alfred. Agasan, talagang asinsado ka na. Talaga nga umasin so tibiyag mo. No nalaing ka nga agdiskarte. Ay, naimbag ka pa eh. Sana kas kanya ka makitang tangdan kan marigrigatan lang. Makigargar din. Siguro na nga to ti posisyon mo ti pagtrab-trabaho am. Ibagam no kayat mo amaamuan ti sekreto. Naibagakan ka. Anyat sekreto? Kayat mo amaamuan. Umasidag ka, tayar sa asko kan ka. Narigatan. Ang mga noad dadadum makangag. No aramidak, tikas iter aramida ni pare Julius. Makabayad kami ti utang mi. Saanan nga ibabain ni Madam Gemma ni Nanang? Kansan la day ta? Makagata pa iti balay apag naadan mi ka ni Nanang. Alfred, itay pa'y adi ka matagtagari dita. Ay, ada kayo gaya man Nanang. Kasangsang pa ka di? Itay pa'y anya launay ay ati pampanunutan. Adalan nalagi po Nanang. Anya day ta. Diyan salud-sudon na niya. Basta ada. Ay, wala kayam. Mapanak iti ni Julius inton madamdama. Saan ka di pa yan nagsubli ni Julius? Iti pagtrabahuan na? Saan pa, Nanang? Agnaid ka no pa dito eh. Isuot mo na ito eh. Tapnos anda ka may rupaan, pare Alfred. Adan gwardya ni Don Crisostomo pare. Adang agpaiso. Angam kita nakaturog. Saan nga tama ka rin? Saan? Alam da ito eh. Tay paangot takan kwa na. Anya day ta? Awanan adu asaludsod. Basta aramidam latan no anya ti ibagbagak. Kasano nga rin ang makastruk tayo ti day ta balay? Awan pagdanagam. Tano maipapanti ka sa abanag.
Eksperto ak tita. Amok ter aramidak. Basta sumurot ka kanyak. Nakabutbutong mo gayam. Delikado ti kasto nga aramidin ta. Ituloy takit din. At data nga rodan ditoy. Ahun gayam. No adda matakaw ta. Di mo pa'y gasgastusan tapno saan da makadlaw. Aguray ta pa iti mano abulan. Naawatam. Anya nga oras ang nagawid ka, si ka Alfred. Kasangsangpet ko na. Napnapanan nyo ayay, dirabi eh. Itayan ni pare Julius. Naturugak niya tawan pag silaw kong agawid. Apaya naturog ka pa'y laang ijay. Kat adala nga rudon to'y abangan ta. Ni pare Julius nga ron ti kadwak. Nagtugaw kayo. Kapita yun. Ada ginatang ko nga ikapita yun. Nagalaam nga iti kwartam. Ninanang met. Agtrab-trabaho ak. Siyempre, ada kwarta ak. Alang ron. Nagtugaw ko yung tagkapita yun. Mano abulan mo asaan analablabaan dagiti ulos. Kastamot kanti. Nay, anya da ito'y ada iti pandag tipungan ni Alfred. Kita man. Kwarta. Ado a kwarta. Ada pa'y balitok nga alahas iti supot. Anyat araramidin nyo iti silid ko na nang. Kunak manog laba kayo. Nangalaam ka dagitoy, Nangalaam iti kwarta ken alahas. Pakibiyangan nyo nga minti. Pungan ko. Di mo ibaga amay sa kakadagiti nagtakaw iti ayanda don Krisos tumaw di takabangibang nga ilay. Para kada tayo day tananang. Kasapulan tayo day tatapno agbyag tayo. Tapno makabayad kayo iti utang nyo kani Madam Gemma. Kaano pa'y Alfred? Kaano pa'y arinugyam ti panagtakaw mo? 2 bulan ang tinapalabas nanang. Ngayon saan nyo pa akut-kutsin day ta kwarta. Tapno di da makadlaw. Iso tibilin ni Pare Julius. Ante Rosing, atoy natengkan prutas para kada kayo. Ante Rosing, anyat mapaspasama kada kayo. Ay na, pasensyakan ka anakan. Adala pang panunutak. Ay nakaumay ka mat. Ay, nangyagak itinatengkan prutas para kada kayo, ante. Ala, idisumpay lang dita, kaanakan. Madlaw analiday kayo Ada ka di parikot yu? Wano, ada rikrik na inyo? Ay, awan mo't kit di balasang ko. Ala, agtugaw ka, taagkapita pa ay, sakbay, apumanaw ka. Naimbag abigat yo, Madam. Agbayad ka mat siguro iti utang yon niya. Wan, Madam. Adoy ti bayad ni. Kumpleto day ta. Kumpleto? Bilangan nyo, tapno mamati kayo. Adamat gayam kwartayo. Urnong ko day ta, Madam. Adamat gayam iduldulin mo a kwartam. Apay nga itala nga napanunot mo ti agbayad. Ada ko man napatag-apang usarak iti day ta kwarta. Angam sana natuloy, Madam. Iso nga, ibayad ko lang kada kayon. Kasta no adda utang yo, agbayad kayo. Api-api na ayaban nak, Julius. Sakbay nga agsubliak di Manila. Adda planok nga ramidan ta. Anya day ta? Kas iti sigod. Ngam ni Gemma akalugaran tayo titakawan ta. Anya? Adda kwarta na day akalugaran tayo. Tabak nang ti asawa na. Wala nga Nagbaligi ta iti damo. Siguradong agbaligi ta manan ita. Awan pagdanagam kunak manen. Expertak. Kasanon na matiliw ta? Maasyan ka iti day bakit? Saan ka di namin ano adaras a pinagsasawan na ni nanang mo? Dayto yung tigundaway. Tapno makabalas ka kankwana. Agrobwata kon, mama. Manungal daw ti seminaryo ijay Manila, amira anak ko. Talungal daw lang, mama. Sino garudan ti kadwak dito'y balay? Sapay nagbakasyon ti babaunan tayo.
Inawagak ni Manang Risa. Agsubli ka no inton bigat iti agsapa. Inton bigat pa'y matiti agsapa. Asino kay ti kadwak amaturog inton rabi. Anya launay ay ti pagdandanagan nyo. Sa anak anay ruam nga agmay may salaeng dito'y balay. May sarabi ilaang mat. Ilakyo ti ridaw kan tawa tapno awan makastrak ditoy. Anya nga tano, i-text ko ni Antim Susan. Ni mabalin na tamat mama. I-text yo ano kaya tiyo? Tapno ada kadwayo ang maturog, uray italaang arabi. Sana na 50-50 tibi nga ita, Alfred. Apa nga eh? Una, tanarigrigat ti inaramid ko, ngam iti inaramid mo. Anya? Dahito ilang tibingay mo. Kat tinabati, kukwakon. Nagadumot kan kan? Kat siyempre siya nga rod ti mastermind. Anya? Awanan adu asao. Ala mong tibingay mo, tagawitan. Ang mga nuad dapay makakita ka data dito'y. Narigatan. Hello, Amira, anak ko. Apay ka di, mama. Ayot na pasamak. Natakawan tayo, anak. Anya, kasano na pasamak day ta, mama? Ada ka din ni Auntie Susan dita? Anda dito'y. Nalaing dagiti ang tatakaw. Saan miya narik na simrek na dito'y balay? Inala na ti kwarta kan alas, anak ko. Padamot CCTV, mama. Anda, ngam saan makita ti rupa na. Nag-report kayo ka din kadagiti masagnan. Nalbasan, anak ko. Ipadasyo ti agsalunsod kadagiti kaaruba tayo. No adda makaito duno asino dagiti nagtatakaw. Mangtadak iti reward. Wan, anak. Kasta ti aramiden mi kani Antim. Alfred, ada bisita. Sino nanang? Apay akas la pulis dagi jay. Dalipatam ka din ti naramid yo ka ni Julius. Idirabi iti Domingo. Ha? Amuda ada kayo tinagtakaw. Kasano na amuanda? Ada kwartada, Madam Gemma. Inikanda iti kwarta ti tao ang nakakita kada kayo iti day di arabi. Iso ang naturod da nga agtestigo kontra kada kayo iti gayem mo. Tinilim da ka din ni Julius? Nagapudan iti ayanda Julius itay. Ngam awanan iti balayda. Nagpamanila ka noon. Saan? Jacket ti may balod na nang. Rumor ka, takasaritam dagiti bisitam. Saan mo ang maitarayan tilintag, anak ko? Awanad kay tibain. Pakawanan da ko, mamadam. Insublik mo tanti tinakaw ko ako tayo. Mahalas yo. Tanda nakakita ka na kayo. Katno sa di naman ti paglamlam mga tigayam mo. Apadam nga ang tatakaw. Ibagamon ka na kami. Jak amo no sa dino, ma'am. Ngamti ko na anak at Manila. Sa anak nga agsardang. Aging ga amatilyaw day dyan, Julius. Day tatitandaan am... Basol mo daytoy, Alfred. Basol mo no apay ang naibalot ta. Di ka tumat ngamin nagananan. Apay asyak ti babasulam kat adda nakakita ka data dwa. Iso ti nagipulong ko ni Madam Gemma. Tijak pa'y kayat. Inraman nak. Siyak ti inraman mo. Insuro nak ngagtakaw. Wen. Siyak nga agpaiso. Ngam simurot kamat. Desisyon mo ti sumurot kanyak. Saan ka pinilit? Pagbabawiyak ti naramid ko. No saan ka simurot kan ka. Sana napasamak ti kastoy kanya. Diyak ko man na ipalod ita. Liklikam ti siya sino man amang iturongkan ka iti biddot adalan. Saan ka asumurot kadagiti managdakdakas, tapno mailisi ka iti paggad kan pannakadusa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Proverbio, Kapitulo 21, versikulo 9. Nasaysayaat ti agnaed iti tuktok ti balay, ngem ti makidan na iti man nakisubang nga asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Awan pa'y sirbi na gito'y akabalay ko. Puro da amin sadot, angam no panangan nagalistoda. Huh? Oy, Magno, anya ti aramidam di tarwar? Huh? Ah? Kita matartarim na ti motor ko, damagang pailaang. Day tamot la motor montias asikaswam. Umay naktulungan nga aglinis, tani. Ado pa'y ti lalabaak. Ay na, sumanao ka manandita. Agtrabaho ka lakadi. Kasano? Kat saan dakmat nga amo at tulungan? Ayan da Cheryl kan Ryan. Amo da nga ado ti trabaho diti unag ti balay. Ang iranadamat apo manaw. Ha? Ada ka matgayam dito silid mo, Manong. Irikap mo day tari daw. Apay nga man ka dito silid ko. Marurudak. Kaririing ko. Sumana umanan ni Mami. Ungat nga ungat. Isungarod na sa anak arumrumwar. Taungat nga ungat ni mami. Anya nga itar aramidam ditoy. Agar arami dak iti project ko. Project? Nakasango ka mo tita computer? Katun mat. Agar arami dak iti project ko dito computer. Agtugawak man pay lang aro ditoy, Manong. Agreview ak mo, tada test mo inton Lunes. Agungat tumanan ni Mami, no makita na nga agtugtugaw. Nukasta, saan kang agtagtagariya? Uray agtuktok ni mami itiri daw. Saan mo alok-lukatan? Nagsakit ang tisikat kong aglablaba. Cheryl! Ryan! Umay dakman tulungan nga aglaba. Ayan nyo aya! Di ka man sumanaw dita bakit? Pukaw kala pukaw. Kababain, iti karo ba? Kasano ajak agungat? Awan mo ti umay mang tulong kanyak nga aglaba. Apay ngamin adi mo usaran ti washing machine aya. Jak ngarud kayat amadadal adagos dagiti badbado. Amumat nga dar aramiden darayan. Agar aramid da iti project da. Agrib-review mat ni Cheryl. Iti ko namkit di. Talaga asadot dagitang anak mo. Imaladaken ka asadot. Ha! Puro kayo amin perwisyo. Sakit kayo iti ulo. Pumanawak man langan. Nagsakit tila payag ko makangkangag iti nagpipigsa apa nagngiw-ngiwat mo. Ah, kasta! Panawandak dito balay. Aha. Pumanaw kayo. No ado dagiti trabaho. Angam no mabisim kayo. Sayo malagip ti agsubli. Hello, Apo. Hello, Lola. Mabalin ka dito umay makipangan dita balayaw? Ay, kat umay kayo, Apo. Asino ti kaduham? Di Cheryl. Bala, umay kayo, tailakam kayo iti pangal daw. Anya ti kayat yo asitaan. Urayan niya ditan, Lola. Kaya't milata. Apay, saan ang nagluto ni Mami yaw? Ilam-lamangan mi nga road. Taungat nga ungat. Ay, talaga akasta ni Mami yo. Di nalata maikat da nga ugali na. Mala, umay kayo nga rudan dito'y balay. Ayaban nyo ni Daddy yo. Ay napasensya kayon, Apo. Taday tala natang tinaisaganak asidaan. Tadyak nakaparti iti manaw. Mayat day ti asidaan, Lola. Uray na ti sidaan mi. Basta saan kami ang makangkangag iti ungat. Naragsak kamin ka ni Manong ko. Saan kami na nagpakada? Tamangan no agungot manan ni mami. Birukan na kayo lakit di dayjay. Lola, saan kamot anang iwat? Ngam apay akas din ni Mami. Asino tinang tawidan na itikas din ugali na. Ay, jak mo, Apo.
Nasaysaya at ngamin tinatal na atao. Maistres ka laang nuungat ka nga ungat. Ayan dagiti anak mo. Apay adi mo ayaban ida amangan. Napanda ka nun na nga, hindi balay ni Lola da. Anya? Apay pay lang ang napandanangan ijay. Apay, awan balay da apangananda? Oh, di dalang mabain ang makipangpangan iti sa bali a balay. Kasanumot ngamin amanganda dito yung ngaykat nakaungungot ka. Di mo pilpilin ti oras ti panagungot mo. Uray madama amang manganda tao. Umanungot ka ngamin. Anya? Iso asaan da ka amanusan da giti anak mo. Sakto pa'y ka maumuma ako ni tikasta nga ugalay. Hoy, jak amo no apay nakaungungot ka. Ay kat no na makayon. Pumanaw kayo. Na! Saan kayo akasapulan ni tibiyag ko? Makitam da itaw maugalay. Rumbang ay asawam tikasta. Ay, panunutan pa'y mo da ita ibagbagam awan o ibalbalikas mau. Sakbay nga isawang mau. Apay, ibagam tikasta ka may satay mo a pamilya. Oh, dumawat kayo manan iti kwarta. Ang awan pa'y maitultulong yun iti balay. Yawat yun ati kwarta. Tani, maladaw akon. Oray syakmat, mami. Alas 8 ti first subject ko. Maladaw akon. Apay, saan nyo akayat adeng ganda giti ibagak kada kayo? Saan nyo akayat ang mabagbagaan? Ha? Ha? Ay. Da kayong agkabsat. Day tala cellphone kon computer yo ti amoyo asangwan. Naperdintel daw ko, manong. Bigbigat asinermonan na ta ni mami. Sika lang aya. Kanayo nakasta ni mami. Kada dumawat ta iti allowance ta. Ita, maladaw tan iti klase ta. Talaga maladaw tan ah. Anya nga tano ag boarding talaan man, manong. Day tamat tinabayagan na plantanwag. Tangay ka na yun nga gungungat ni mami, iti kadatay di balay. Nasaysaya at no ag boarding talangan. Tapno awanan ti ungungtan ni mami. Wen, nasaysaya day tang aramidan ta. Nang nangruna ita. Nagaduti ipapaarami da project kada kami. Awan oras ko at tumulong ije balay. Panawan nyo da ito'y balay anak kawarwara? Di yu pa'y amo nga ornusen dagiti gamit yo? Ha? Di dakmat nga rod matulungan nga agurnos. Trineng, umanungot ka abigbigat. Si kamot gayam, nanang. Asino aya ti ungungtam. Ay, nilakay ko Nilakay mo. Kano itay sapay asimrag iti trabaho na. Awan meten je motor na ditasango ti balayaw. Anya? Napan asaan man laan nagpakada kanya? Ay naanak ko, kasano nga agpakada kat sa ukasaw. Ay nanang, kasanumat ngamin ajak agsao. Ay kita man ti kinawara da iti pinanawan da Ha? Di na pa'y maisalapay dagiti tuwalya nga inusarda? Ay katsikan at imang aramid ka dagita. Isungaron nga adda ka dito'y balay. Ay nabambanog ako, nanang. Madlaw kumatkat day taken ka, anak ko. Ay, naglusyang ako. Ay, mabainak pa yan, kadagiti ka aruba. Gapo iti kastoy alangag. Apay ngamin, aya, ma-stress ka unay. Ungat ka kanong amin nga ungat ko na dagiti anak mo. Ay, basol da. Didakmat ngamin amo at tulungan. Ay na anak ko, amom, kinamaag ti ungat nga ungat kan sao-asaw. Nang runa no dagiti amin ama panunot mo ket isawang mulatan. Nanang. Naladaw ton ti amin sakbay ama panunot mo. Ana sakit gayam dagiti na ibatam asao. Saan mon ama ibabawi pay? Iti kanito ana isawang mo. Daddy, kita am dagiti grades ko, Nagngangato ti grades mo, anak ko. Basak gayam abasa kadagiti lessons mi. Uray no ungat nga ungat ni mami. Kas na saan ko latan adengdenggan. Ay, pasensyaan nyo ni Mami, Owen. Ay, ipakita mo ti grades mo kun Juan, ha? Di nanto matla ma-appreciate, Daddy. Ipakita mo lata, tapno saan manan nga agsakit tinakam na. Daddy, ada ko maibagak kada kayo.
Kanya dayta. Palubusan dak ko mga ag boarding house laangan ija si dagti school mi. Boarding ka. Apay ka ba alamon ay ati may maysa? Wala, apay kit din na saan. Ay na, nagdakilan dahi ti balay. Mayat pa iti silid mo, di aircon. Mas kayat mo kit din, ti boarding house. Wan daddy, palubusan dakon. Barang iti dayto yung aramidak, sumardengan nga ungat ni mami. Kasla kagura na ngamin, no addaak dito'y balay. Sana kasta. Di kay kumagpanunot iti kasta, anak. Alan daddy, pagpordingan dakon. Nalakalaang matibayad ti boarding house. Uran di simple laeng. Basta awan tinaungat akab balay, mayaten. Manong, nagpakada akon ka ni daddy nga boarding nga. Ha? Inununa anak manan? Siyempre tapno siya ti palubusan da, imbis asika. Diyak kaya ti agbati dito balay. Adamot ni daddy akadom ang maungungtan. Anya? Ay, saan ka man nga katawa kasta? Basta, uray sa andak akayat apalubusan. Agburdi nga klatta. Ha? Diyak kayat akabalay ni mami. Gusto dayta na panaglindinis mo ba kay? Babiin, naginanakan. Ururno sa klaang dagito'y bado dito'y kabinet. Tano si ka, no agala ka iti badom, wara umat amin. Isukit anaunget ka, tadi ka aginana. Agtal na ka man dita. Kinasarita na kakadi ni Cheryl. Anya ko mati bagana. Isukit akabuteng dakatakas ti panagsasaom. Rumbeng asik ako mga ina ti umuna apang ibagaan da iti pakasaknan da. Anya nga minday ta aya? Agboarding ka no? Anya? Taan niya ti gapong agabang pailang iti boarding house? Kat asidaglaang mato'y balay di ta iskwilaan? Gapukan ka Basol ko manan! Deta kinangiwat mo, tiga puna. Di mo pampanunutin na masaktan dagiti anak mo. Saan arumbay nga kanayon mo ida nga ungtan? Kat, kasanudak nga ron adenggan, nujak ungtan ida. Ay naapo ta, di mo to amo nga minti makisarita iti na diplomasyan awagas. Diyan nga isaan la asika ti denggenda. Denggemet ti bagada. Adula amin. Basta day tati plano ni Cheryl. Panangipakita day ta asika nangiwat ka unay. Kanya nga, di-reveal din dagiti anak mo. Itulog ka ni eskwela nyo, Ryan. Naglugan ka ni Timotor. Wan daddy. Daddy. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya day ta. Kayat ko mga boarding house ak. Tulad naman ni Cheryl? Wan daddy. Diyak ngamin makakonsentrate dito'y balay. Takanayon nga agungungot ni mami. Ay sus, asino ngayon ti kadwami ka ni mami yaw. Nag-boarding kay matan nga kabsat. Dahi tamot ti kayat ni mami. Diya awan tao dito'y balay ang maungungtan na. Anya ti pagsarsaritaan nyo nga agama. Mami. Aqua. Agabang kamutan, akas ka ni Cheryl? Saan ka kuman nga agungot mami? Dahi ta tinapanunot mi awagas. Tapno saan ka ma-stress. Tapno saan ka nga umanungot nga inaldaw. Wala pagsasaritaan tayo dahi tabanag. Agsasango tayo kada Cheryl. Lawlawagan tayo dahi to'y. Bakit? Kaya't ko kontrolem dahi tarignam. Jack kayat nga agungot kay tisangwan ang dagitan nakta. Kaya't dagayam apo manaw dito balay. Gaputan na umadahan iti ugalim. Ita, damagakan ka no naragsak ka iti daytoy aplano dagiti anak ta. Siyempre, saan lakay? Apay kumangay, apakaragsak apanawan data. Kat mabalin mo siguro abalbaliwan mo ti ugalim. Diag balin ka kalmado kadagiti na duma-duma a sitwasyon. No da kayat mo nga ibaga, mabalin na kami akasarita itinaanaya sa wagas. Tasan kami matatulang. Mas denggenda ka no agsao ka itinasayaat. Saan abinubog ka? Ay naapo,
Saan nyo kumamot apanawan adadadi kan mami yo? Kasi damot. Saan mi ida panawan, Lola? Agbording kami lang kaniading ko. Pudno day ta, Lola. Agawid-awid kami matlangi di balay. Uray pay. Di yo laam mo analad ingit ni mami yo iti day ta plano yo. Kasanumot ngamin. Inal daw lang nga agong ungot ni Mami. Oray mangmangan kami. Agsersermon latta. Ala, bayan nyo takasaritak ni mami yo, tapno agbalbali o. Panagkunam, Lola. Agbalbaliw nga tapay ni Mami. Siya kung tinagkita iti boarding house ang mabalin ko apagyanan. Mami, Daddy, nalakalaang. Oray siya. Adamot nakita ka nala ka boarding house. Saan nga ta delikado? Agdanag kami ka ni mami yo. Tamang masursuryo ti agbisyo. Teenager kayo pa'y laeng. Rumbang adito'y kayo pa'y labalay nga agyan. Nangagyo ni mami yo. No jay ibagbagayo akanayo nak nga agungat kan agsermon. Sige, bayan nyo. Taikarigatak abaliwan dayta nga ugalik. Basta saan kayo apumanaw nga agkabsat. Ay, naglidayan nga itibiyag mi kan ni Daddy yo. No awan kayo dito balay. Nangagyo timbaga ni mami yo. Nawatan nyo ka di tirik nami. Asaan da kay akadin ng anak mi. Mano Ryan, anya ti makunam? Apay damagam kanyak. Ag boarding house ta ka di pay? Sikaman, anya ti desisyon mo? Nailot mo di boarding house na biro ka. Kanawan aircon na. Kayat kung saan dito'y balay apagyanan, manong. Sige, kasta akmatan. Saan tangarodan nga agboarding? Nasaya at mo't no kasta, anak ko. Kan, no awan ti aramiden nyo. Tulungan dakmet ngamin Tapno saan akanayon asyak ti agtrab-trabaho dito'y balay. Siya kung tagluto bakit? Taginanakamutan. Amo ka nabanog ka naglinlinis dito'y balay. Sige man nga rod lakay. Sana bali. Tinulungan dakmet kit din dagiti agkabsat. Ay, wan. Ayan da ngay. Ay, imbagada, akalpasan at tulungan dak nga aglinis. Agbasa dan iti lessons da. Kan agarami da iti project da. Kat uwan, kunakmat Malagarod. Siya kung tagluto. Agbuya ka pala iti TV dito'y salas Tayaban kay to, intun makaluto Sige. Siguradwam, anaimas ti panaglutom. Ay, wan. Di ka madanagan bakit? Sigurado magustuhan nyo ti iluto. Awan tinasayaat nga ibunga ti kanayon a panagpungtot. Nasaysayaat tinatalinaay atungtungan, tapno natalinaay met ti kapanunutan. Papagayam, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kendaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 23. Anyaman nga aramidan nyo, agtrabaho kayo nga agtaod iti kararwa, akasla para iti apo, kan saan apara kadagiti tattao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Mama, mapantayo ka di makimisa ita? Wan, Carl, iho. Ahon gayam. Inton adatan ije simbaan.
Santa ang makiababay iti pagtugawan kadagiti marigrigat, ha? Apay ngay, mama. Hindi ka nagdamag pa'y. Ingkayabanin ni Pilo, tamapantayon. Masapul ada tayo ti kaunaan ang makasangpot iti simbahan. Tapno saan ang nakababain kin ni Apo Padi. Nanang, makita yu dagijay nakatugaw iti abanda? Langadat baknang, saan ka di? Ne, wan nga agpayso. Siguro, agi na dagijay, kanayon ko ang makita ida, at tunggal umay tayo makimisa, kanayon da lumasin iti pagtugawan. Wan nga agpayso. Ngala, di mo idan ikaskaso. Tikit din na saya at dumngag ka iti yadal kada tayo ni Apo Pati, anak ko. Pinay, awan ka di madmadlaw mo ka ni Ma'am Cassandra. Kas kumaitian niya, Pilaw. Di mo ka di madlaw. At unggal makimisa tayaw. Kanayon da lumasin iti pagtugawan. Saan da makiabay iti kaskada tayaw ang marigrigat. Kanuray pa'y kadata. Punaw nga gigidan tayo amapan makisimba. Hangam no makadanon tayo jay simbaan. Saan natang ayaban ang makitugaw kadakwada nga agina. Ay, wan nga agpayso. Kas kumaitay, limasin da nga agina ititugaw. Idinto ang nalawa mo't dyan nagtugawan ta. Napandamot nagtugaw, ijamay sa abakan ti atugaw. Saan laday ta? Anday di malagip ko abasit nga envelope. Pinasuratan na itinagan na. Gano manaw, tilinaon ti envelope. Ay, saan laan na minsan namin anaon. Kasta ka di, Pilaw? Wayne, isuano maminsan. Ay, saan kun nga amaw? Noan niya ti isungbat ko kan ni Carl nga anak na. Ay, amumat ng dejeng obeng. Nakulit. Tila damdamagan na. Ay, sa entun kwan, kasla pulis nga agim imbestiga. Sa bagay, madlaw ko ngamin iti amo takat na pride. Saan akas iti day di Sir Edmond nga asawa na anasingpet. Wan nga road pineng. Ay, sapay kuma. Tas anto nga umala ni Carl iti inana. Panagkitak mat iti ubeng kat nasingpet. Ay, sapay la kuma. Taday di Sir Edmond ti imalaan ni Carl nga anak da. Sapay la kuma. Mama, apay ka di atunggal makimisa tayo. Kat saan yu akayat ang makitugaw tayo kadagiti marigrigat. Idinto ta nasisingpat damat. Kan, apay nga idi aday masidag kadatang aglaklako itinatang. Ingguyo dak, sa tapim manaw. Kan apay ang masapol nga isurat yu tinagan yu itinaka-envelope. Kan numano ti interview di simbaan. Rumbang laeng iho. Tamangan ngamin no panunutin dagiti tattao nga awan makukwarta ta. Idento ta nakabakbak ng tayo. Kasta ka di, mama? Wan iho. Isu asaan kan amas daaw. Nanang, sapay kumata makaaduta iti malako adikat, kan mais. Ado nga minti tao ita, ta piyesta diti barangay tayo. Wan nga rod anak ko. Ala, aganos talata anak ko. Ha? Nanang, ti ubing ako mitkita diti ayan tayo. Kasla iso dya ubing akanayon ang makitkita tayo iti simbaan. Ha? Wan nga agpayso. Amangan no kayat na ti gumatang. Lakwak, sige, mapanak iti ayan na. Carl, iho. Anya ka ditikit kita ichay. Itay kapay asap-sapulan. Adda ka mo ilagayam ditoy. Kuwa ngamin, mama. Agberbiro kak ngamin iti naimas amakan. Mabisinak ngaminan. Kahit ko ngamin dayjay, Ay, umaykan. Saan adita ti paggatangam? Intalaangan gumatang iti sa bali. Saan adayta?
Saan ta sigurado no naluto a husto dagita. Kanamangan mo't no naulit-ulit laang dagita na ipapudot. Ah? Ala, umaykan, darasam. Nana Pining, kung natiteacher media school, madikano ti agoy uyaw, tadakas. Ay na, wen, Carl Barok. Saan akayat ni Apo Diyos ti kasta nga aramid? Ngamapay ngay ni mama, nalaing nga aguyaw. Ngamin, idi na minsan, adda nakita nga aglaklako iti makan. Idi ko nakagumatangak, kuna ni mama, asan nga iti ti paggatangan me. Tamangan ka no saan analuto ahos to dagiti lako da. Uno saan, naulit-ulit lang nga naipapudot. Kasta ka de, Barok? Una na, kaya't nakadi asawat, dakas tinak. Saan laday ta? Dinamag ko ngamin idi na minsan. Nuapay anas kan alumasin kami iti pagtugawan iti simbaan. Kan nuapay amasapul asuratan na ti envelope. Anak kay kargaan ti kwartang itid na iti simbaan. Kat kunana, masapul ka no. Tapno saan apanunutan dagiti tattao, ngawan makukwartami. Idinto tabak nang kami. Ay na, Barok. Sapay la kumatanyaman asaan anasaya at amakitkitam. Di mo tultuladan, wan. Una na, nukas nga road. Saan ko atultuladan ni mama? Tadakas ti aramid na. Ay, una yan ni Carl. Nagubingan pa'y laang, ngam nagadon ti amuna. Agasam, uray dagiti aramid ti inana, amunan adakas. Kaasimot day jay nga ubing. Ay, Apo, kaasyam ka din ni Carl. Tarabayam ka di, kabayatan ti panagdakkel na. Katsapay la kuma, tadin tumayaw awan. Pangaasim ka di, Apo. Ay nagbi, ti panaglabas ti panawin pilaw. Kan kasla kaano lang idi ubing pay ni Carl. Ngamita, barumetan. Wan nga road, kahit amom kaday. Ti anya pilaw. Nuiday, kat mapaspasurot lang ni Ma'am Cassandra ni Carl, iti anyaman akayat na. Hangam ita, saanin? Nadlaw ko ba't dayta? Kat nasaya at ba't? Iti kasta, saan nga maimpluwensya anti ubing iti saan anasaya at nga aramid. Anyamatan ni mama. Rabiin, ngamawan manan dito'y balay. Kababain pa yan, kadanana pining kan mang pilo. Kaslapay kid din, isuda ti pudpudno adadakal ko. Kasanumot namin. Isuda ka na yun ti matatao dito balay. Tunggal aggapuwak iti pagadalan. Isudat masangputak akanayon. Ngam ni mama. Awan lakat. Adda iti ayan dagiti aamiga na. Ay, anyamatan. Kaslawan inak. Idinto tanuin niya ti bagana. Isunti masurot. Nga oray saan mo't amay parbang. Mama, Domingo ita, saan ka di? Umuna akon. Masapaak. Tadapay mapan ko dagasan na barkadak. Sa akto ag diretso di simbaan. Agam iho, nasa pa kalaunay. Anyalat oras. Sige mama, agkikita tayong tulang di simbaan. Mapanakon. Apay matan ang nagbalin akas siya iti anak ko. Saadan akas iti,
Asyak nga inanalaang ti matungtungpal. Wah, saan ang mabalin ti kastoy? Naturturay kit din nga may ti siyak nga inana. Tinasayaat. Agsagana akmatan. Tainton madamdama, mapan kamin ijay simbaan. Carl, iho, sa dino ka di manan tinagapgapwam. Kan apay nga itakala ang asumangpat katrabin. At dalanapan ko tinulungan, mama. Gaputa marigrigatan. Kasta ka di. Apay apakasikuram unay dagiti sa bali at tao. Di da kanto mala pulos talyawan inton sikat agkasapulan. Mama, adda ka didakas iti kastoy nga aramidak. Idinto tapagimbagan mo tipadak a tao. Ken apay ka di atunggal aramidak, katsupyatan nyo. Mama, panagkunayo ka di, kat naing kalintigan amin nga aramidan nyo. Diyo ang muti tumulong ka dagiti agkasapulan. Idinto tano iti simbaan. Nagdadakkel agatad tititadyo. Kat suratan nyo pa itinagan nyo. Tapno lang mabigbig kayo. Anya, amom ka diti sasawam, Carl. Mama, no idi, kat paspasuro taklat takada kayo. Saan itan? Anya, kalkalabanan na ka din nga inam. Natangsit ka itaan, Carl. Mama, saan akin natangsit? No di kat aramidak ti amok anasayaat. No amok la kumang agbalin ka kasta. Binaybayan ka kuman, sipod natay day di amam. Mama? Wan, manipod ita. Makaammo kamutan iti biyag mo. Pinay, anya ka di ti mapaspasamak ka ni Carl. Nagmalmalang mat asan arimwar iti silid na. Wen nga raud. Ay, baka padanag mo. Sapay di pa'y simangpet ni ma'am. Ay, tinasayaat. Inakitaan iti silid na. Ang mga nuadarik-rik naan na. Alaman nga rod pilaw. Tanay, baka padanag mo. Carl, baraw ka. Lukatam ko matoy ridaw. Apay ka di adi ka matan rumrumwar di tasilin mau. Rabiain, saan ka pa'y anangan? Carl, lukatam ko matoy ridaw. Apay, madi ka di ti bagbagem. Carl. Ni, da kayo matgayam, Mang Pilo. Sumra kayo ha. Ay na, agyaman akbaraw. Agtugaw kayo. Agyaman akbaraw. Ay na, madanagan kami nga main. Nagmalmalam ka ngamin dito'y kwartaom. Apay ka day. Ada ka dirik-rik naam. Ibagam kuma. Mang Pilo, naimbag kayo pa'y? Ha? Apay, baraw. Anya ay tinapasamak. Dumngag kayo. Taisalaysay ko ti amin. Ay, kastagayam. Tata. Iswa na sakit tinakam ko kan ni mama. Mala. Ibagak ka ni nanam apineng. Tamangyag itin makan. Tapno saan ka una ako mapsaot? Wain. Saan ang tata? Siyak lang ang ti rumwar. Sige. Umuna kayo latan na rumwar. Taso maruno ah. Sige nga raud. Baraw. Kastagayam, tinapasamak. Wain, pineng. Kaasimat ni Carl. Naimbag pa'y day diserit mo na. Tatalaga ang makitam. No kasano ti panangipatagnakan ni Carl di si bibiyag pa'y. Ngam, ti inana. Isupay kit din ti mangisuro kan kwa na iti saan anasayaat. Ay, wen nga roda. Ay, anyan ni Ma'am Cassandra. Kaslawan patagkan kwa na ti anak na.
Naimbagkit di tananakam ni Carl. Kat amo na alisyan ti saan anasayaat. Uray siya. Diyak laing pagaraw ang maaramid ni Ma'am Tikas jay iti anak na. Hey, Ikararag tayo laengan. Asapay ko tambalawlawagan ti panunot ni ma'am kat makaamires. Naanapining, Mang Pilo. Tangi nakagraduarak mo tan iti sekundarya. Agpakada kumakada kayo. Ha? Sa dino kumangay ti papanam, baraw. Umadayuak pa'y laeng. Kat iti lugar apapanak, ti pangituluyak iti panagadal ko. Carl Barok, sigurado ka ka din iti dayta planom. Nakaikadang akon. Sa nabale, pakamuan kayon to, no kasano ti kasasaad kun to ijay. Saan akong ngagpakadak ni mama? Iswa, da kayo lako man ti makaamukan kwa na. Ay, kasbilin mao, matungpal barok. San may abaybay antinam. Agyaman ak nga ron no kasta. Katinto nagsubliak. Sapay ko ma, tanagbaliw tumatan ni mama. Ay na, nagsaya at kamutan nga anak Barok. Kat sapay la ko tamalawlawagan ti panunot tinam. Kat kasanaw, nakasagana ka kade, iti anyaman amabalin, amapadasam to ijay Barok. Una na, amok asaan akas karina. Ngam, amok, saan nakabaybay anti Diyos? Husto ka Barok. Isu nga ala, palubusan ka. Angam di mo kumabaybay anti bagim ijay, Wan. Una na, di kay madanagan. Nasingpat unay kanyak ni Padre Canlas. Idi inistoryakan kwa na, may papan iti background ko. Inawat na kadagos. Ken, saan mat unay ang nadagsan ti paparamid na. Apaman ang madalusak ti kumbento. Isarunok matan ti kutsena. Wasingak ka no, tadda papanan na. Carl, anak. Adda ka di pa aramida minton madamdama. Awan matkid di, Padre. Apay ka di. Adda ka di pa iparamid yo. Awan matkid di. Nadamag ko lang. Tamangan no kayat mo ti sumurot iti papanak. Kasta ka di, Padre. Wen anak. Tapno makaliwaksay kamet. Sakbay mo nga ituloy dagiti daddo mga aramidam. Nang runa dagiti activities mo. Una, Padre. Kayat ko launay. Wala nga rod. Agsagana kan tumeten. Apaman amalpas mo ti aramidam. Padre. Carl, anak. May salangan atawen nananay kanto na padi. Kat nakasigurado ka ka din, iti dayta apanggap mo. Padre. Amom ngamin, ado dagiti nagsanod. Tadi da kabailan ti kinadagsen ti kastoy asinarakda. Amok asan akas karina, Padre. Ngam talaga akayat kong agsirbi iti apo. Nga uray katukad na dayta, nga amin abanag nga daken ka, kat isukom. Agraman pa ng panaw mo iti pamilyam. Padre. No kasta nga rod, kanayon mo akiddawen iti apo, ti panarabay na ken ka. Aday tamam. Adda tayon iti sangwanan ni Apo Pade. Naimbag nga aldaw yo, Padre. Naimbangal daw yo, Padre. Pasensya kayo lakuman, Padre. Tamasakit ti amo me, iso akastoy. Masapul nga idurduron ti wheelchair na tapno makaasidag kada kayo. Awanan yaman na, nanapining. Kat agyaman na kada kayo. Gaputa saan yu abinaybayan ni Mama. Sika nga agpaiso, Carl. Una na. Sika nga agpaiso, iho.
Unay yun, ti anak ko. Diyakim pagharap. Amay sa kagayaman na pati. Pakawanan na ko, anak ko. Mama, awan anyaman na. Di na tayo binaybayan ti Diyos. Katita, nagsasarak tayo matlaan. Maragsakan ak unay para ken ka, Carl. Natungpal mo matlaang ti arapaap mo. Una na. Dahita talaga ti arapaap ko. Agserbi iti apo. Kat saan tayo kumang agbalin anakos pag itipada tayo a tao. Gapot agpapada tayo amin, iti imatang na. Carl, iho. Malagip ko, dagiti matingay nararamid ko. Idinapig sa akpay. Dagiti inuy-uyaw ko. Kan tinagtagipasit ko. Naimaglakit din. Tasaan mo ngay nararamid dagiti mati ngay nararamid ko. Un mama, gaputaan mo, nga awan tinasaya at nga ibunga na. Awan na nga to, awan na baba, anyaman akasasaad tayo iti biyag, agpapada tayo iti sangwanan tinamarswa. Iti sabali abangir, di tayo agimula iti sakit tinakam, no di kat agserbi tayo akaslawag kadag iti kakabsat tayo. Babaan iti panangibiyag tayo, iti pamati tayo. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 17, versikulo 24. Ti tao nga addaan panakaawat, iturturong na ti bibig na iti kinasirib, ngam dagiti mata dagiti maag, kat na iturong iti nagpatinggaan ti daga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagpinta sa talaga dito'y parke nga imayantaan niya, honey. Magustuhan ka di matlaeng, honey? Launay, aglalo ta sikatikadwa. Kan, presko ti malangab nga angin. Kan ano dagi ti sabsabong ang makita dito'y. Agyaman ak no magustuhan. Umala. Mapantay ti dadya banda, honey. Ado ti aglaklako iti makanijay. Sige. Gumatang taman iti kanenta. Kabayatan ti panagtugtugaw ta ditoy. Narabyan tamatan dito'y parke. Dita napupuutan ti oras. Kasano? Kat nagmayat ngamin ti agpagnapag na. Kan makaparayaw dagiti istorya. Sana bale? Tay tulod kay di balayo. O sige, intang harodan. Amang ano berbirukan da kung dagiti naganak kanya. Rabiin, Carlo. Apay adi ka pala sumrak iti salad mo. Jack pa'y lagtuglap, papa. Sa dino ka di man ang tinagapuan nyo. Apay narabian kayo. Ako nagkita kami ngamin kini Mr. Salazar, iho. Di mi matan napuputan ti panaglabas ti oras. Kasta ka di, papa. Wen nga rod, o sige. Sumrak akon iti salad ko. Kayat kon ti agina na. Nagrigat mo tanto'y assignment ko. Jack masursurutan to'y formula na.
Amukon. Barang saan pa nakaturog ni Jilin. Awagak, tagpatulong akan kwa na. Naawatam ka di matla ti formula nga in-send ko iti messenger mo? Wan gayam. Medyo nawatak matbasitan. Pasensyakan no naisturbo ka. Okay laang. Si Kamat. Sino kumapit ag tinulong? No di datamot laang. No adda di mo maawatan, adda ak laang dito amang tulong kan ka. Basta sa anak lakit di ama kumikom. Naimbag lakit din. Tanda ka nakasagana amang tulong kanyak. Kuma? Nasiribag matakaskan ka. Unay daytan. Adda ka kadidi tabalayo intun bigat? Umayak dita. Pasensyakan. Ni Lola lang ti mabati dito inton bigat. Takadwaak ni nanang ijabalay da Mrs. Ortega. Agdalos kami kano. Taadda sumangpat asa nga ili da inton sumuno abigat. Nakaragragsa ka talaga, honey. Taadda man ang inted mo ang kwarta. Siyempre, mata. Gaputan na patag ka kanya, hani. Iso nga itad ko amin akid dawem. Ay, ang mga no ada agi pulong. Anya ti kayat mo asawan? Ipulong da iti asawa, mga ada iti abroad. Jakon ay ayatan ti asawak. Iso at di ka madanagan. Ay, si Kamali Plant, ipusto ka dito yung sangwanan ti balay, ha? Tapno, naway ang makita na itang labas. Kahit si Kamat nga orkidya, iyabay ka ka ni Cindy Jowan. Basta. Ay natatang talaga dagita mulay yung ti stress reliever yo. Ang alwada nyo Ang mga nuad na kala at alumabas kat mapagbiddutan da ngagbagkit kayo. Ano kiti? Ay, ure lalaki agta talaga sigudan anasya makitimulmula. Talaga nga agas ti bambandog ka nagtimulmulak. No, makapagsarita dala siguro ang mga nuuray si kakit ag malmalim kan iti arubayan ang makisarsarita kadakwada. Ha? Ala, talyawag mampay no. Anda lumabas sa kung tumanin kasarita lagi timulak. Mata nag-message. Basta ako messenger ko. Anya ti ko nana? Kumusta kan? Babae agarang ganjang. Sino da ito eh? Kita ak man tinagan kan profile picture na? Claraville. Claraville tinagan na. Kinamuro ti rupa na. Nagalas mat gayam. Napimpintasak mat laang ngam iso. Dayta tipod no, hani. Agpay sa dayta? Siyak itan, ti asawam? Wen, hani. Ket jay nagchat kan ka ako nam. Ang mga no scammer la day jay. Iswadi mo ni kaskaso, wen? Okay, honey. Idi na minsan nga aldaw anapanak nagpasyar. Ada nakita ka nagpintas sa sapatos. Kaya't ko kumagatangan. Ngam, awan kwarta. O sige, hani. Bayam, dagasak agatangan into nagawid akinton malam, ha? Kastapay nga rod. Adapay aramidek. Bye. Ay, talaga ang mariknak matan ti banog ko, anak ko. Kasano mat ngamin? Di yung mat kayat ti agina na itay, nanang. Isursurot pa ikit din ni Mrs. Ortega ti meriendayo itay. Ay, jakman amo. Basta no nairugi kung tagubra, jakon sumardeng aging kaajak malpas. Wen nga
ngam amangan no makaala kayo iti sakit yo. Gapo iti saan nyo apanagin inana. Ada ka di aramidam ita? Kaduan na nga agpasyar? Ado ti pakakumikumak ita, Cynthia. Tulungak ni Lolo amang isimpa kadagiti mailako ang masetas na. Anya ka mo't dun. Ita kalaang mo't nga awisan. Di nakpay mapatgan mo't. Bayadan ka mo't. Pasensya kan di ka ko magumurgura. Mangbiro kalangan iti sabali akadwam. Wanan anya pa'y ngay. Ne, sa dino ka di ti papanambalasang ko. Apay akas tati kawas mo. Mapan ka di makibuda. Di nakman sorduan si kabakat. Inak iti pagturungan dagiti dua asakak. Ah, Kan mabalin ka di. At di mo pakibiyangan no anya ti kayat ko nga isuot. Ha? Jak mat dumaw dawat kan ka iti gatang ko. Maawatam! Hapay nga katawa kayo asim mangpot dito balay, nanang. Ada ka di nakakatkatawa? Ibagayo mo't tapno agkatawa tayo kada lolo. ay na anak ko, ning amin Cynthia. Apay ni Cynthia, nanang. Nasabat ko di tadalan iti agawidak. Nakitak jay kawas na. Kaslamapan makibuda. Ano niya? Ay, inawis nak. Jak kinaduan. Iso anak kami suot, api manaw. Daita ti dama gapaw. Amom ka day. No asinaw day kung kunada akarelasyon ni Cynthia. Asino, lolo? Ni Tata Masanjo nga ama ni Carlo. Ano niya? Dumagasak di ta bookstore. Barang adda di ta ti libro a birbirokak. Namin ano ako na nagliklikaw. Diyak mabirukan day diya libro. Ay, ilak amak ni Jilin. Ta iso timang tultulong kanyak. No adda pa karigatak nga assignment ko. Ay. Kasla ni daddy day jay. Kat adda kadwa na babae. Darasat ni Magna. Surutak iday tinalimad. Anya ka DJ ko na maasurpresam kanyak, honey. Apay nga imay ta diti class sa restaurant. Manganta pa'y nga umuna, hani. Di ka madanagan. Inton malpas tamangan, ited kon ti sorpresaken ka. Kat patsyak ang magustuham. Mabiit lang nga rod. Siya kun ti agorder iti kanita. Amok akabaalam abayadan ti anyaman amakan ditoy. Ngamin, ano ti kwartam? Saan ka di? Ita tanalpas tananangan, ited kon da ito'y dua a karton a sorpresaken ka. Atoy, awatem. Anya nga tilinaon dagiti akarton. Makitam to inton addakan ije balayo. Nakaluganak ita dito'y jeep nga agawid, mami. Juan, sinurot ko iday tinalimad. Napanday ti may sa restaurant. Kat inalaki iday tiladawan. Kinapudno na. Adda inted ni daddy iti day di a babae. Dua ang nakakarton. Jak amon, wan niya day jay, mami. O sige, mami. Kat iti kabiitan ko man a panawan. Umayan! Asino ti... Naimbag nga oras mo. Asino ka kadi? Laad? Ha? Laad? Imayak dito'y balayo.
Taumayak makisarita kan ka. Anya ti pagsaritaan ta? Kayat ko asinaam ko man ti amak. Pangasim. Amam? Taapay kumamat. Basol ti makirelasyon iti addaan iti asawa. No kas pangarigan ta sikat ti adda asawa na. Kat nakirelasyon iti sabali ti asawam. Anya nga tamot ti mariknam. Ay, umdasan na ita, pakasarsaritaan na. Wan nga ro tatang. Ay, di lang mabain. Isuitan ti katkatawaan dagiti tattao. Itata nakasangputan jay asawa ni Sanjaw. Siguro agwin naswas damutan ka ni Cynthia. Dituya kumapay balayo. Jilin. Ni, apay ngagsangsangit ka. Gaputa pinagtalaw ng dagiti dadakkel ko. Naamwanda nga minan ti relasyon mi kan ni Sanjo. Ay na, saan arumbang atinutupam da di asanjo? Tadakat nga rod sungsong-batan nan itibiyag. Kan, di mo kuman imbagbagaa, ada kayo. Dayta nga rod kat. Mabaina kun kadagiti tao dito'y lugar tayo. Tunggal lumabas Syakmatan ti topi ko da. Kunadakit din nga aglalakay. Kan hut-hutera ka no. Anya nga rod ngay. Ano sam ate anyaman nga ibaga dagiti tao kan ka. Tikit di aramidam. Ituloy mo ti agadal. Tapno maadaan kanto iti narimat amasakbayan. Makiwin naswaskan ka ni Tata Sanjo. Tami na maagday ta ang relasyon nyo. Wan. Katgapo ta pinagtalaw da kay Jabalaymi. Agbiro ka kiti panggadak. Tapno makaurnongak. Kan tapno maituloy ko ti agadal inton sumaruno a semestre. Kat sapay ko mata mapakawan tumot laang ti asawa ni Sancho. Damag kumat. Amapanda ka no amin ng asa nga pamilya ije Borneo. Kanila ako tapay amin na nasa ni Kuwada dito Pilipinas. Gapukan niya. Agbababawi ak iti da ito nga naramidak. Kat sapay ko tamapakawanak ti Diyos. Kat ikarigatak ti mga barwanan. Agyaman ak unay kan ka, Jeline. Sikat inaano sa nang bagbaga kanya. Liklikam ti dakas tapno awan to ti pagbabawyam iti odi na. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.